Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. 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 Oke, ya what's up guys, welcome back to my channel, yaitu di channel Tugas Bakti. Oke guys ya, jadi guys di video kali ini saya mau makan ini guys. Ini tuh sawi guys. Ih, kayak kalau di sini tuh daun sosin guys, tapi kalau bahasa Indonesianya itu lupa guys. Apa ya? Dan di sini juga ada ditambahkan pete lagi guys. Wah, kita kembali lagi ke pete, dan di sini ada asin peda guys, dua. Di sini juga ada sambal terasi. Oke lah, kita langsung aja makan ya. Sebelum makan kita berdoa dulu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, kita langsung aja guys, coba guys. Nih, pete guys, seperti biasa, pete. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. 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 Oke. Hmm. 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 Kenapa? Hmm. 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 Wah, gede guys. Hmm. 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 Hmm.
Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Wah, alhamdulillah guys. Ya Allah. Wah, kenyang banget guys buka puasa hari ini ya. Oke guys ya, mungkin videonya cukup sampai di sini saja. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa guys, di like, komen, dan subscribe. Oke, bye-bye.